video mge pou nou jodi an. Son video ki tout simple. M fè video sa pou tout YouTuber mwen yo, pou tout moun kap fè YouTube, pou tout moun ki kap poste video pou yo rive avèk 1000 abone, pou yo gen plus abone, pou yo gen plus view. So, yeah, epi de sa ki moun fè video an. So, mwen komanse video an, avon komanse video an, mwen di nou pa bliye abone na chanel lan, e pa bliye like video an, e pa bliye kite yon komante pou mwen map ban nou reposa pa video an le mwen, ok? Pou tout YouTuber mwen yo, pou tout moun kap fè YouTube, ki pa kon ki jan pou yo fè YouTube, ki pa kon ki jan exactement YouTube manche, so, jodi an video sa e pou nou ni. Sou a fè YouTube, fok ou gon jan pou fè video yo, ok? Pou moun remen. Fok ou gon jan pou fè video yo pou moun remen. Fok ou konen exactement ki sa pou fè. E pi, lò fè video, si s'pan nek sou fè video, pa kite video an gen 20 minit, 25 minit, 15 minit. Ki es ki pa gade tout bagay sa ou, miz ami? Like, si m post ton video ki gen 15 minit ou 11 minit, I don't know. Peut-être ma blog, peut-être ma fè lòt bagay, but pou m post ton video ki gen 20 minit, 25 minit, li ba fè son. Li ok sou a fè vlog. Sou a fè vlog, sou a fè challenge, wap pale de story time, li ok. But takou sou a fè ti bagay ki tout simple, epi wap mette 11 minit, wap mette li 20 minit, trust me, bagi moun ki wè like, pren tout tan pou yo gade video sa. Mwen mwen kon sa, mgi do ap gade nou video, se pa bel li pa bel vwe, but li ge trop tan. Mbaka gade ton video pou la 20 minit, mes ami. Li va fè son, se pa moun vi map gade, ok? So, pou tout YouTuber mwen yo, se sa mdege pou mdi nou. E gen tout ki fè la telefon, mwen mfè video myo, tout video myo, se a telefon mwen fè, ok? Mfè tout video mwen a telefon mwen. Mpa itilize kamera, mpa itilize lo bagay, mfè tout video mwen ak telefon mwen. Mach ton kamera, m just like, m prefere telefon nan. So, mba itilize kamera. So, yeah, mba bezwen ke tos, di, mba gen kamera, mba ka fè YouTube, mba gen kamera, mba ka dis, mba ka dat. Tout moun komanse yon jan, ok? Ou gen do a komanse avèk ti telefon nou, nan pou rive nan kamera, but mwen prefere itilize telefon mwen. So, mwen li pi bon pou mwen itilize telefon mwen. Ok, so, dezem bagay map di, pa like, fok ou souvan poste video, fok ou poste video souvan. Sou bezwen plus view, sou bezwen plus abone, fok ou poste video souvan. E ma apren sa la, tout l'otre jou la, ou konen like chak video poste, gen moun ki abone a chanel lan, gen moun ki we video an, epi li remen li abone avek li. Ou konen sa? Like, de pou kontini a poste video, epi plus video an gen plus view, se lè sa video an gen plus abone. Se lè sa moun ap jweni pou yo like abone avek chanel lan. So, yeah, make sure like lwa fon bagay pou pretan, pou presan, pou fel. Se ba jist fel e pou konen moun pape terese la den, ok? Mwen lot video ma fe pou nou guys, an pil moun ap mwede mnek, oh my gosh, lò serve avek la lwa, ki jen pou serve avek li, ya pose mwen pil kesyon sou video an, ya pose mwen paket kesyon, oh my god, fok an fon video pou m pale de sa. An pi la di, m da yon pou fon video pou pale de sa, ki jan pou m itilize li, an pil bagay, ok? So, ma fon video sou sa, rete mwenche, abone a chanel nan, nan pre, nan lot video.